Saat ini Nias FL akan kembali hadir menyapa kita semua, Yahubu. Karena pada saat ini kita dihimbau untuk tetap di dalam rumah. Salah satu tujuannya adalah menghindari penyebaran virus COVID-19. Mari kita jaga diri kita masing-masing. Mari kita jaga keluarga kita, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita jaga keluarga kesayangan kita. Karena itu pada saat ini kami akan hadir dan menyampaikan satu cerita rakyat Nias yang sangat menarik kepada kita. Cerita ini kami akan sampaikan dengan menggunakan bahasa Nias. Satu tujuan yaitu demi pelestarian budaya Nias. Cerita rakyat Nias ini judulnya yaitu Niha Simoi Bahuno. Mebereta sono nona madatuha darua nononya. Amadade tuha adeha luwenya Simoi Bahuno. Niha solaulau fuka sangai ngai beki. Itema ikau ni drononya. Eonuku. Ni ai khuda bahuno lamane ma ai romunya no ma de lawana baca hatu akhumi la bertaiku la fa'anu fi fuhal halur la ilu ira bala halu ku kurabakado famoto hukubuki la mufan menula ruki nahia huno ni acu hinamara imane kanya no ma edresia aku nakhinya ehi habano adaba buka de khunamara tafaisi ya udah halawa ya nasa mane khunya akhirnya lawa ika meyawa ka anu mate tau nyawa dula bukhanoma ya ihal khura bukhanoma ya ifaise yawa hadiah ho imane lamane tudura ina udanya na sopuki oh ya cekalau bah akai khumano bah mai thoka anya no ma la tarok luarara mutawari ai khubkhaba Bukanoma aiku po langai ukra beci huku buki la beci huku la beci ya wahuku obe kau ba ero la beci ya wahuku obe ka imane akhirnya sa hika hau obe kau reta beci ya wahukunya ini ka anya noma tafaki lao asupanua kate masuama tenga tuiku tehu lai fasi wa inna supanua no ma de la follow imane akhirnya no ma de sakhi fasala to kuka hibai sabo ini tabe ya po daha ahe poloha khoda ireke dano thotabe te alawa yawani bemo imane wa ini kaanya no mayat yo balauhi la fachuhi ki khuraya wa poloha memola chuhi la halu khuraka he poloha no madre la faruki si thoda la palos la tarok luara ras mo manitra ke khura khapo ai khuba khas la fascina la fahu la angai khura bici puk la hal khura bici huku pukino mate la beci ero la beci owe hu
rola bodo chowe hu mereka anyasa hana we hu ure tabu jihukunya hai kiwa baka hadi dia kacalo bapoloka isai kia nyoe tenga toiko ha bai sikelo dan piku siu wala baba poloka imani kayoe fofano kumo la bokai wa ini la fofan la kolo mangabuli nakhinya noma desa iwa ifulia bano imane namanya yama hana inemeno mafa esea wabuka ya tenga adro chalau asubanu kunarubanu lah umane ke suka aku mae tafai seto memang mafa setu itu adu chalau sikelo dan hutu imane amanya alai traumina hana momi betam murui badi bebe uga iya moa gua mamane tedu madaha oyani haloma hinuku mi be mane baha banahani bekua o talua bani beku noku na soke na supanua italui aifa iya bana soke cikelo dano itoro mana tokahi noku lo alau ya bapoloha adre baha adre mana calau lau bapoloha na tohare hamana boki lo mana irai alau bana boki o talua bayan bebeku ado ai mi fuli mi fangabudi bani bebeku abe nawa imangabudi nakhinya no mayade asaki opa ha khuka anyasa obena la fache khitu khurab khanomade la fuli la be bani be na maramoma le obena alau khurapu obena afenu khurado ba obena afenu khura kharu kere ke do rabonowo jamusana